ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajr tadi. Assalamualaikum. Fajr tadi misal silaga enteri na bajo rekong edemu. Ali Abdullah badal kolli misal silaga mihar ogum ngenes demda Musa alaihi salam go wah ke ayko. Adreg program engodana padang ogum me wah ke dakum gendi bani Israel baga me mach man Allah debi matwer niyamat hogu macha adeg terega emihuna kiyomaka mannaya salwaya bawale bikama adi emihuna hiyawahikameka beenu vihindu vilagandige hiyala adi e vilagandu alikamaka badalwegen diye gota adi emihuna bofenuge kantata hama gendiye gotu macha reg program ge balale ifawane mireg program agun me fashani e bofenuge kanta hama jigen diye hila adi e hila medu bayin ilmweringe medu gohuri ikhtilaf tahuge wahakain mireg program kuriyage ngodebani Sheikh Abdul Jamil Sheikh Ibrahim Ahmad ade mi denne vi niyamata algon me visnala ayruga e bayin elmer vidalwani mang Allah Musa gfanan amur kurvi waki khassa hilega jessew makama mige dalilaki kirt quranuga al hajara migota aswa utum mi al nota alif wal lam ki nota lam ta'rifaki khassa kodde lam ekama mi wani waki echekkan kandala de lam ekama mi wani den efahu mi hilamed wahk dakwa ibn Abbas vidalwani ei eha bodu hilay nunkama algon men aamuko mihum bunanama mi kuda hiriye waruge nota insanege bola gakura waruge hilaykama mi vidalwani Said ibn Jubair vidalwani e hilayki Musa gfanuge feran kol ekalek fa nane fulu fillo mattaka feran kol bawafa onna hilakamuga de mikahala tafatu riwayata mikama behe gotun asay bhore kommekas mi hilayn fenno kutumu miba mihunge janawartaka miba mihun ein fembo ituruma danden fen libunu kamang adi bayin elmer vidalwa gotu goje eta sateka duhe wanden e mihun ein fembo olunu kam etanu fembo olunu kam wani he mi matvere niyame libum wes mifa dilati devumaka wes e mihun shukuru erwa bayakamuge hagegatuga nuwe bani israelunaki eggotuke shukuru kurandanna baye nunkam gawani den ginabeku halelevi mi niyame badalu koddevu Musa gfanuge ariha gos edunu den bimun fala hedi bodwa takeccha enun taketige niyamata bes emihun edunu kamave Sheikh Abdulaziz ade hagigatuga agon be mi niyamattoge wahaka dakkamun dairu mi mativeri niyamatu mi ehen niyamataka algon badal wumuge kurin algon icche dannawalen beenu wani ei hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala banu israilunge macce bawala wa me algon men adiyege midiya niyamatake ki emihun ebes masakkate kurmaka nula emihun libem da niyamatake me femves adi kanaves ege sabun wagotaki emihun e niyamat ke maakanot mativerikan ihsas nukureveni ei warak gire faharan algon men insanunna wa oten ei fasehaga libe etchen ei etcheka nuwe dani egotum mimi humves mi beenumani mi e niyomai ehen niyomataka badal kon kiwege ei mi kurige memhunna ei libemunda niyomataki ma aguhuri ma bodu niyomataka emi hunge kariga nuwe ehme Musa alayhi salam vidalwi kaman Allah wahi korawani qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair tiya rangalu niyomatai darjage niyamataka tiba mihun badal kuran edeni ki badal edeni heye ki vehye hagigatuga mi ega algonda dawalewani mi ege sidaki den eba mihun mi eduni Musa ge fanuwe tiba mihuna mi bimu ge danugoam ge bawaita bima faaba bawaita ka bimuga hede taketi tiba mihuna devashe tiba mihun masakke kokin echi libigatuma en ishara kurawa Allah wahi kurawani wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ade Musa alayhi salam yari hu gaibamhum midannawani Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala dannawashe tibam mehuna buqulat ge bawaitaka
baraboluge bawaitaka lonmida muga fiya mitake titima mihuna devwande den Allah subhanahu wa ta'ala eba mihuna mi angawani ehubitu misran fa inna lakum ma sa'al tiba mihun rashaka fabashe tiba mihunna etanu gati ba miti ede taketi hunnane الأستاذ موسى نزار ade bani israel baga mi hunga macha allah subhanahu wa ta'ala de niyamatto ga wa ka algun kurim ishara kore fadan ade ehni hin ustazna sheikh metano ga ifa ko de fadan war tafsir kirt quran ga bayan ko de wa fa mi kankam bayan ko de wa fa wani algun men ege sabun ibrate hasil kurmataka en algun men filartika de dinmataka ade mi gotu algun mihar tibe fona dannawada masay korani suratul maida ga allah subhanahu wa ta'ala mi gotum bayan ko de wa fa wa ayatake ei bani israel baga ga mi hunga macha ekalanga de wa fa wa ni'amata allah subhanahu wa ta'ala musa ga fan madar ko agud menna bayan ko de wa fa wa gota ade mi ayato ga mi wa wa ke balaruga allah subhanahu wa ta'ala e bayan ko de bani israel baga ga mi gatan allah subhanahu wa ta'ala fonwi rasula ad nabiyya musa alayhi salam takurarko ebami hunna allah devve niyamatto ga matin handan kurma mi angwa fortama kamak admiyatu allah wahi kuraba mani mi fadan wa is qala musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin mi ayata awul me bisnala eruga fortama ismi ayatu allah subhanahu wa ta'ala e bayan ko devani musa ga fande eklek fana qawm ga mi hunna vidalwa wahaka tebamihun ke veras kalanga allah subhanahu wa ta'ala tebam hocha bawa leve niyamatto matin tebamihun hadan korashe ade bar ginaguna niyamatto tebamihun allah subhanahu wa ta'ala ne bayan ko devaf egotun emme fortamas agulmenna mitanuga faha korawani ilmarin tafsir marin faha ko dagotuga me ayatuga bayan ko devani allah subhanahu wa ta'ala bayan devi emme muhim en niyamatto gotuga ebamihun gatereng ade bani israel mihun gatereng ginaguna nabina rasulun allah fonweka mi hagigatuga ebami hunna taka ad ebami hunna tedumagu dekko mattaka allah subhanahu wa ta'ala waragina rasulna nabin fonwa fa wakan ilmarin fa korba mi wes ebami hunna allah devvi ni'mate ad mi gotun algun men engene musa fan harun fan ishaq fan yaqub yusuf mi fada befulun naki ei bani israel baga mi hun gata adi emi gotenen fonu nabina rasulun mi hagigatuga bayakal libene war bodu niyamaten ei tedumagu libigatuma abadus insanu mi ede tibeni ehma abadus algun men tabiyatuga monani mawgelligen diuma magfaraduma mikah kantatta ehma abadus algun men irshaden algun men tedumagu dakkane bayaka algun men emmes ede mi tibeni ehma mi gotum wes banisa baga mi hunna e libunu niyamatta terega khasa ko faha kore ekkamen eyes elmore gote ekam faha koraba devana kamaka mitanga algun men hadana genne jeheni bani israel baga mi hunnaki nota e mi nasluga mi hunnaki kuriga waran nikamati halaga tibe alunte goduga tibe emi hunnaki evves kala age hori bay non e algun tarikh fennega be ehnames musa gfan allah subhanahu wa taala emi gata fono mafog emi hunnaki e alunge maqamu nokume minimum bay gotuga emi hun nekum na fursatu libunu ade hen insan kese gota emi hun ki is duniyega maseke kore emi hun amil kan ejiti milku koreve ade duniyega insanegge mi gotuga helifelive maseke koreve ne kahala bayka emi hun heddevi kan egotan e niyomen emi hun devi kan allah subhanahu wa taala mitanuga bayan ko deva ehmima mi hagigatuga insanaka nota bayka libene emme bodu niyome awon men ngene aluwetikama nikametikama tadukama datikama mikankama ki evves insana koruhene kamen ege badaluga komi hekos benuwani miniwankama ufafa gatikama tanawaskama kole ehme mikamves allah subhanahu wa taala banisa bagaga mi honna wani medoriko devwa emi honna ekankam forihama ko devwa mikankan handan kurma eba mi honna musa kfan bayan ko devwa fa ka gurun miyatu enge anika ek foga allah subhanahu wa taala wahi korwani وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين الله سبحانه وتعالى تبامي هنا دنيا إيه إبس بيكا نولي هذا كانت ندفع كانت تبامي هنا نعمة تدفع فيواني مي أقول من نها ورا رنجلا كيت قرآن مي عليجا كيت قرآن موريت آية تكون أقول من الله بيان كدفع في حقيقة الأستاذ موسى أنور
ವಾಹಕಾಗ ಮೆಹರ್ ಮೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೀಲ್ ಬಾಗ ಮೆಹುನ ದೆವಿ ನಿಮತಕ tere me bimuga hede takatiye niyume mehuna devi wahaka demak bayan koddevi ade mi agunme kuriga manna salwa balala mechchesege agunmenna e ufede gota mikama behepes kal malumat eginne echi ehenkamun emihun musafa dannawni timan menna fenna kahale timanmege kurimatiga hede kale echi timan menna devmat kalefan veras kaleage adannawashe ade ei kurim midenne niyumataki emihun ebbes kahale halega emihun ma itubar hifeve niyumatakamuga emihun nudeke ei emihun musafa dannawni arinallahu jahratan timanna menna Allah subhanahu wa ta'ala dakkawashe ehenkam emihun beenawi kurin agon me ishara kurogota me emihun mi devwa niyumataki kabotakati niyumakamuga binam etkati emihun fenna etchikatu ga levvuma den emihun beenuwi wattaruga etchita emihun Allah subhanahu wa ta'ala devvi ei arjidamak vidalu hen bawatta Sheikh Ibrahim Ahmad ad mi agon wahakaga kumesoraka ishara kollam beenuwe demme kurin Abdul Aziz ge wahakaga ishara kore nuktage bay ge macha agon balalam beenuwe ei mi ayatuge fahatuga Musa alayhi salam e kaleg faanuge arihuga ati bani Israel unna waragina kantattake handan ko devwafa kantattake ge matin eba visnawa devwa me e bayan algon baalam beenuwan qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair den ege fahatuga mi anani ihbitu misran فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مي سورة البقرة فاسترس إبن آياتك با مي باغا مي واهك دكوني موسى فان ودالو بني إسرائيل තියබෑමිහුන් එහා දෙරතකෙච්ච එහා මොළු එච්චීතක බදලු කුරන් එදෙනී හෙජ්ජෙ තියබෑමිහුන් රශක ෆෑබාෂ ඒරුන් තියබෑමිහුන් එදුණු තකෙති එරසුන් තියබෑමිහුන් ලිබිදානේ දෙරකම මිස්කීනුකන් එබෑමිහුන්ගේ මච්ච ජෙහි මෑන් අල්ලාහ් හස්රතුන් එබෑමිහුන් කෝෆා ලිබුන් හක්කුවි එබෑමිහුන් මෑන් අල්ලාහ්ගේ ආයතක කාෆිරුවේ හක්කකානුලා නබී බේකලුන් qatl කුරා බේකම්ගේ වීතියේ එයි එබෑමිහුන්ගේ උරදුමුගේ සවබුන්නේ එබෑමිහුන් නකි ෆුරදුමා අනියා ekamuga haddu faana lafa bayaka vitiya ade Musa gfano visna devvi ekantauge huri gellunta jawab devvi waran harudana kama adi harukashi kama yakige agon menna fahare ishare kore vidan ei visna devumga beenon korwa fur bang ibaretakun emihunna libenwa gellunta ves ekalek faano sabit kama yakiga vidalu devvun bay mihunna mizamanuge harukashi ibarate gotuga negidane tive adi eba mihun he erubu mashe algon mitaga mifaha kurani tiyabami hun tiya edeni waram mativere niyametake duko dashu daraja wasilu mashe ehem vejjiya hituhuri gotakan uleshe buna kala ibaratakun ekalek fan visna devani tiya edeni eha rangalu kana duko evvure dash daraja kana takashe ehem wima tiyafada kamaka denneve kannete mifada gotakan amal quranama vedane goy surat toha ga man Allah bayan ko devwafa wani كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى مي سورة طه أديه إبناية مياتوك مانيكي مانغ الله تيبامي هن دبي حلال رزقون كيوما تيمان رسكالانغ إنجويمة رزق توغا مانغ الله حدودتكن أرانو غناش فهي إيرون تيمان الله إقابا نورهن تيبامي هن مچ واجبوغن وي إكالانغ عذاب فنو فاني emihege macha timaras kalange nurhuma azab fonu vi miheki fayhama kashwarun halaku libigen wa miheke narakavanta vereke ad emiheki hama kashwarun wes Allah emiha halaku kurawa neti kurawane mihe ei Allah ge kofa hakumu wane gotaki emiheku halaku egediun mitaga mi gadafada waid wani ekalange algon menge kibain tauba fafa fussewman ede halu bayan kurawafa mi wahaka bayan kore viruga mitaga algon menna ekalange mi eba angawa devwa tauba uma faafusse man eduma nota bani Israel onna ekan handamwa gota Musa gfane wahaka takan eba irshad devwa ega maane ki shaytwana tabawum ga demi nuhure ekam bariyawum nota ekam duruman ekalange edigodin wakan ekalange wahi korawani waini laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada mi toha suratuge addiha devanaye miyatuge maaneki adiham efaden timaras kalange tawbawegen tibe iman ve rangalu amal takko efahu tedmagu libigen femi hunna
timman ras kalange e faafa fussawa kalange ehmima min emihun hagegatuga bani israilunna musa gfanu mi wahakatan bayan koddevi adi mi wahakata kirit qur'anuga bayan korwa fani mi ummatuge mihun mikankamun ibran hasil kon algon menge ulun rangalu kurmattaka ehmi mius hagegatuga algon men handan koren jehe nuktai अशरफ अब्दुल अजीज हुसैन मूसा अलैहि सलाम एकलेफान कौम के मीहुना वरा फुरी हमें नसेह देवा विष्णवा देवी कंतत्त वेदान गोतुगे वाहक अवन में हकीकतुगा मी नियमत बेहे गोतु अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवाफावा इंगुन तकुगा अवन में आयत का विष्णाला अवन में फिन्न में उन्ननी कोम्मे आयत निम्मवा फो इंगिरुगा अवन में कोम्मेस कहाला हरुकशी इबाराते मिसाल का वमा ज़लमना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून हम एगो तवला तावसौ फिल अर्दि मुफ्सिदीन फसाद कुरा बैक कम गानुआशे अनियावरिवा बैक कम गानुआशे तेबामन खादुबहला बैक कम गानु मिकहल इबारात तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनु इस्राइलना बेहेगोतुं बावलवा आयत निम्मवालवा रुगा वर गिने अलगोन मन फेन्नगे बोल हकीकतुगा मिया अलगोन विस्नाला को बनिविया मीन अलगोन मन हामो गिंदनी बनु इस्राइलने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला इफद नियमत के देवी इरवस ए नियमत का शुक्र नुकरा बैगे गोतुगा अलगोन मन मिफाह के कोल्लेवनी मी इबारत में ऐसा हुरमु दमे इब्राहिम से इशारा करे फदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानक नियमत के देवाफ कम बनिविया ए इंसानों ए नियमत का शुक्र वेरी वांजे ए अलगोन में हकीकतुगा वर अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे नियमत हकीकतुगा हग्वेगे वा बय नून कने अलगोन में की रे दुआल फाफा कुरुमुगा वगुत्तन हेद कुरुमुंदा बे अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे है रहमता एकलांगे दीलतिवंत वोडिगे वाकं ए अलगोन में मिहालुगा में नियमतुगा अलगोन में लेवु एहमे अलगोन में अबदा अबदु शुक्र वेरी वा बयक वांजे अदि हम एया एकुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे नियमतन इंसानुगे मच्च तनवस्वेगे दियुमुगे सबबिन ए नियमतक शुक्र अदा करो अल्लाह वही करवनी लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम याद के माने अलगुन बलादर एक माने की तिबामी शुक्र रिवानमा तिमंग अल्लाह तिबामी नियमत तनवस करवा हुशीमे एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानुन देव्वा ए देव्वा नियमतुगे बदलुगा इंसानुन ओती ए शुक्र वेरिवुं शुक्र वेरिवुमे अलगुन में मेहन दन्नवा इरु शुक्र वेरिवुम की कोबाकं शुक्रे बिफत इबारत के बेनु कुरुं है नूने अल्हम्दुलिल्लाह मेहन कियुं है मी असलो हकीकतु अलगोन में एगितरे वदे कोडको विस्नालन जिहे कमिक करनेंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नियमत तक शुक्र वेरिवुम की अल्लाह ए अंगवाफावा गोत्तोगे मतीगा अलगोन में देमितिबो अलगोन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला नियमत देवीमा ए नियमई हक्कु गोतुगा हेद कुरु अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुदा अलगोन में देवनी मुदागे वेरी मुदलुगे वेरी फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोन में लिफावा हक की हम एकनी खरद कुरुमुगे हग्गु ए हग्गु अलगोन में अदा कुरन जेहनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एंगे गोतुगे मतीगा एई ए मुदला शुक्र वेरी वमकी नोते नियमत शुक्र वेरी वमकी शेख इब्राहिम अहमद अदे अलगोन मितागा मी फाहा कोल्लनी मूसा अलैहिस्सलाम कौमुगे मीहुन्ना එහෙම දුනියගේ එහෙන් එවස් බෑකරන දෙවවා ෆද නියමෙත්තක දෙව්වි වාහක එකලේ ෆාන් බයන් කො දෙව්වි එකම කීරත් කුරානුගේ වාරිදුෆා ආයතුගේ ෆහතුන් අන්න ආයතුගා අල්ගොන් මෙන්නන් එබ මී කන්තත්තකගේ වාහක අනික නියමෙත්තකගේ වාහක මහඳාන් කොද්දේ අද මූසා අලයිහිස්සලාම් විදාලු එකම කීරත් කුරානුගේ මී වාහකතක මී අල්ලාහ් බාවාලා මියති يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين आदे मी आयतुगे मार मी सूरतुल माइदागे 22 वन आय मी आयतुगे मारने की ए तिमंगे कौमुगे मी हुन्ने मुकद्दस वेगेम वा रशुगे बिमा एक मारने की बुदंग अलुकं नुवेवे नो एकंकम तोहिर वेगेम वा बिमा तियबा मी हुन वन्नाशे ए बिमा की मैंग अल्लाह तियबा मी हुन टका खंडालुवा लाजिम कुरवा फवा बिमे आई तियबा मी हुन फुरगहं एंबुरे नुगन्नाशे नो तफस्सेंबुरे दा बेकम ग तियबा मी हुन नुवाशे एरुन तियबा मी हुन्नी ಗೆಲ್ಲೆನ್ ವೆಗೆಂವಾ ಬಯಕುಮ್ಗ ವೆಗೆಂ ಹಿಂಗಾದಾನೆ ಆದೆ ಮಿ ವಾಹಕ ಇಂ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಅಂಗಾದೆನಿ ಹಗೀಗತುಗ ನಿಯಮ ದೆವ್ವುಮ ಫಹುಗ ಎ ನಿಯಮ ಅತ ಶುಕುರ್ವೆರಿ ವುಮಕಿ ನಿಯಮ ದೆವ್ವಿ ಫರಾತುಂ ಕುರಾ ಅಮೃತಕ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿವುಂಕ ಎಹೆಂ ವೀಮ ಕುರಿಂ ಎ ಇಶಾರೆ ಕುರವುನ ಆಯತುಗ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರೆ ಫುರಿ ವಾಹಕತುಗ ಇತುರ ಮಿತಾಗ ಮಿ ಅಮೃತ ಮಿಯನ್ನನಿ ಇತುರು
amal takegge gotuga ei eba mihunge tere nabi bekalun levvi ei insanunge leaderunkum gonota bani israelunge leaderunkumga emihunnaki hawa nafsa tabawumun salame vefawa bayen hagegatuga nabi bekalunaki ehmema qawmuge mihunna magudakka mitibi mikahala saafu tedumagu lifawa kuttakun salame vefawa bayke buna mihun den eba mihunge terega insanun kure raskan mi nota insanun kure emme mati fanti algon mekeni verikamuge baru emihunge tereng Allah levvi misalaka algon menna fahatun e wahaktakan adi ishara kurwen fahatun anna ekeke nabi bekalunge wahakayage tereng algon men e tafsil gote gadane den eba mihunna minivam bayekamga levvevi eba mihunge milkiyatuga muda levvi ei alunkamuga vefa tiu mafahu emihunna mi mativeri ni'matan Allah subhanahu wa ta'ala devvi aluvetikamuge raha dekuma fahuga miniwankamu geraha nudeki tibba emihunna miniwankan libigen ege agu wazan nokureve haluga e wegen die den Allah taala bani israilunna duniyege ehem bayaka nudewafa diletkamaka mativer niamate devvi shukur veriumakka mitaga hagigatuga mi handan koddeni dem Abdulaziz ge wahakaga sekum suraka ishare kura wah dekkevi ikamaku kihine to shukur kurani mi algon menna wes hagigatuga mi undago kamaka ve famiyani shukurer wan jiheni kongo takatto hagegatuga shukurveru maki algon mena e niyama devvi mativeri man Allahuge enge wontakan algon men bolamba kiyaman gatun eye shukurveru maki angam buneve bahen nune kiyaman terikame ehme mitaga udkhulul ardal muqaddasati allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum mi ibare mitaga Allah gennawa bayan korwa fani e maneki Allahuge deenuge maga furagas de bayakkamuga tiyaba mihun vegen nudashe erun gelleni vegenda bayakkamuga tiyaba mihun vegen hinga dane ehen namme sage gatuga bani israelun tibi nikameti kama aluveti kaman henifa emihun beenume nuwe miniwan kamuge terega e libe kandatta e emihun inge kandatta kennu kurin ekek befulunge wahakaga war rangala emihunge misatan algon menna genestewaf emihun nakimi bali miheku bali wegen e balikamuge dam bali e enduga nota bali wegen e bayya base kuramun da eruga ena den gada nuwanekan ingifawa miha duniya meduga mayuswe ummidu kanala fa faden miniwan kamuga demiti be mayuswe fa mihunne buna kahala bayke mihunaki ehemwe emihunna kurimati vi furatama imtihanuge semihun bunani timam mennakan nuwane tiekame e maneki ardul muqaddasa wanumattaka eba mihun ebe jihe kantattake kuran eyan algonne mikeni hangurama kurun ehme hangurama nukureve netimam mennaka kaleeg faange kalange wanayan hangurama kurawashe buna kala ibaraten emihun beenun kurikama kirat quranuga warid fawani ehmwegen ehme emihunaki wara findi bayege gotuga mi wahakatawuga ishare kure fawani ehme muqaddas bimuga wazamveri ti mihun etanum emihunge kiben etan salame koffa etaga mimihun wazamveri wan beenun nuwi nota wannam beenun nuwi wes hagegatuga emihunge faratun bare dakkan jeheti emihunge baru dakkan emihun birueti wamundi emihunge kibag hori findikamege sababu Ustad Musa Anwar ade mi dembeko awun menna ibegendi ayata awun balalair ade ayatiki mi al-baqara suratuga fasdaras evana ayatuga mi bayan awun balalair duribat alaihim zilla mi ayatuga tafsirun to mi baga tafsir ga mi Muhammad mutawalli ashara bayan korwa gotuga mi hagigatuga mi ayatuga tafsiruga mi yoti mi hunna ma Allah subhanahu wa ta'ala devvi niyamatta bayan kurumaya ko henwe se niyamatta ke mihun kafir wahaka ade mi ayatu ge tafsil agun men al imran suratu ge satega 12 ayatu ge Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko debba bay duribat alaihim dhillatu aynama suqifu illa bihabli min Allah wa habli min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ade bitanuga agun men faba'u bi ghadabin min Allah miyatuga mibag bana malale hagigatu ma Allah subhanahu wa ta'ala emihunge mi uredun taka nubakata to sabun kadange kofa emihunna hakku hakuna bayan ko devani ade agun kurin ishara kuri ayatuga maana gamyoti ebamihun bi komme tanega ves ebamihunge macca nikamitikama derekan lebigembe main Allah ahadai amana ekadange deen wata fai nuwata mistakunge ahdai amanatuga ebamihun baha hindegga menui mikamum minjumen nete adi ebamihun ma Allah hazratun kofa ay nikametikan devviye ehni ebamihun ma Allah ge ayattaka kufurwe
එබ්බස් හග්ගකනුලා නබී බේකලුන් ගතුලුකුන් හෙදුවේ මයි අල්ලාහුගේ අම්රුෆුතක නුකේමන්තේවේ ඉදිකොළ හදා අදාවත්තරුවේ ගතේ ආද මී අවුණමන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහුන් කුරින් දෙවි නිමතක වාහක බයන් කරොම ෆොගා ආදී හුරිහා වාහතක මිහුන්න කියා දෙම ෆා කදාගේ ඒ කන්තත්තක මිහුන් උරද මුසොම මිහුන්න මේ මිහුන්න දෙවි අසාබ් ගවාහක නොත එකම එකදාගේ කෝෆා ඔඩගෙන වාහක වුණ මිතනක බයන් කර දෙවා මියොති දැන් එකමගේ සාබකමක මම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වුණ බයන් කර දෙවා මියොති මිහුන් එකලාගේ ආයත්තක ඊමාන් නූමා අයකු ආදී එකලාගේ මිහුන් ගාත ෆොණ නබී බේකරුනා රසූල් බේකලුන් එබස් හග්ගකනුලා කතුල් කුරා වාහක වුණ මේ බනී ඉස්රායිල් භාගමගේ සීරත බලාය මම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහුන් ගාත ෆොණ ගින නබී බේකරුනා රසූල් බේකරුන් මිහුන් එබස් හග්ගකනුලා වනි කතුල් කොෆා එහෙන්ගම මම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහුන්න mi ani mi datikama udagukama mi kantattaga mi honna labba famiyati ade algon me mitaga mi wahaka dakkani Musa alayhi salam ma adi bani Israil unna khasako Musa alayhi salam ge qawmuge mi hunna Allah subhanahu wa taala devvi matveri niyamettuge wahaka mikahala niyamettake ge wahaka dakka nimmala ayru algon men mizamanuga hagegatuga faha korenje waraggena kantattaken e bore insanaka libe emme furihama niyamataki iman kamuge matveri niyamai mi niyamata meduga es algon men hagegatuga visnan ebaje den algon men balalama henga algon menge mi ummen not algon menge mi divehi qawm algon men lifawa emme matveri niyamataki algon men ki muslimun kamuga Allah subhanahu wa taala levvun ehmema mi kamuge matin algon men hagegatuga ghafilu wegen nuwane algon midannawa wahake ki algon menna evves halega islam deena uredeve fada evves amalakan algon men araganege nuwane hagegatuga Musa alayhi salam ekalek faanuge qawmuge mihunna me visna devum megen devi Allah tabarak wa taala devvi tauhiduge magun ekkiba nuwe egotuge matiga demi hurma den ekankama guligen Allah bawa levvi e ayatan algon menna handan ko devum mataka kirit qur'anuga bawa levviru min komme ayate nimma alwa fa Allah eba angawa මිවෙනි කමෙන් නොකරම එවැනි කමෙන් නොකරම මිසාලක බුණානම වලා තර්තදු අලා අද්බාරිකුම් ෆතන්කලිබු ખાසිරින් අල්ලාහ්ගේ තවහීද් බස්ෆල ෆරගස් දීෆියා දෙන් ගෙල්ලෙනි වෙගම් වා මිහුන් කමුග වෙගෙන් ගාදාන වලාකින් කානු අන්ෆුසහුම් යද්ලිමුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සාන අනියා වෙරේ වඩිය නුවාකම ඉන්සානුන් එමිහුන්ගේ අමිල්ල නෆ්සන් අනියාවා වාහක එහෙම අල්ගොන් මෙන්ගේ අමිල්ල නෆ්සන් අනියාව මේ බුණා එච්චකි හගේගතුග අල්ගොන් මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ දෙව්වි මතිවෙරි නියම ඉලාහි හිදායතුග තිබෙෆා ඒ හේව මගුන් අල්ගොන් මෙන් එක්කිබාවේ එහෙම් මගේ ඛියාර කුරුම් මිහා හිසාබ මිරේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාලා හැම වක්වනි ඉරාද කුරවියා මාදමාරේවස් මුසාග් ෆානු වාහකායක නොනිමි බයයක බද්දලුම උම්මීද් කරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි මාස්තා ඉබ්‍රාහිම් උෆද්දා හුසෛලි අලි අබ්දුල්ලා වස්ලාම් අලයිකුම්